pasiknangan mo'y kasalpantayanan mi, at palusukan mo'y masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo laring taong may tutukan, manintong panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo'y sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit kambening beluan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagularing ding sarilira, king pamaglingap karing masakit. E mula pabren yayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mularetang lulingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayaw na biyem. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-abe, para king kakayap din sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layrong tara na kami king pamagbayong lubat kabanalan, itiaduhan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puling kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, e musana pisawiling aklis mi keko, king kagulangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes, King Kabetikan. Lukluk tamo po. Mayapayabak po kekongan. Iabetala po king kakatang panalangin kaniting misa. Ing kapasalamatan na yampang di Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Remio Mercado and family, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmol, Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Careon and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Ninifa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abby Angeline Apostol, para king kebaytanang Rita Horton. Yabetala namang king kakatang panalangin, ning kapasalamatan at kapagnasan, ding kakatamong donors ning Aso Living Water Project, Mrs. Barbara Dimal, Mr. and Mrs. Nestor Galura, Emil Gilar Jr., Simswangco family, Concepcion Misa, Cheryl Apostol, Presi Yumul and family, Rudy Cabalya, Eloisa Peña Pranda, Zenaida Puno Duncan, Winnie Josephson, former Mayor Buddy Dungka, Mr. and Mrs. Ricky Cura. Manalangin tamo naman para king malagwang kapaldanan, di Robert Josephson, Dr. Agnes Salvador, Shoni Pineda, Elsie Dizon, Baby Pantig, Krista Josephson, Florentina Datu de Jesus, Regidor Datu de Jesus, Charlie Yalong, Zaina Lorraine Hope Matito, Raquel Yumol, Juvie Salamera and family, Daisy Magtulis, Maria Victoria Magtulis. Makanyan mo naman niya, betala yung panalangin tamo yung special intention ng Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Ino Soriano, Ricky Puno Duncan, Mr. and Mrs. Sanaida Puno Duncan, Leo Duncan, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmol, Rudolph, Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi. Para ka rin kapatid tamong mayangobi, manalangin tamo para kingalangang kapayapan, di Pacifico Gonzales, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas,
Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Carreon, Erlinda Juan. Para King Death Anniversary ng Ricardo Lacap, Severino Ogmar, Laulito Chua, Godofredo Batak, Alejandra Batak, Eleanor Maldia, Rafael Angelo Batak, Ofelia Abansenya, Leonila Batak, Carlo Flores, Nicasio Duya, Alejandra Duya, Bernabe Yumol, Lucita Yumol, Francisca Bungay, Domingo Ronquillo, Alejandra Sebastian Pineda, Alberto Magtulis Sr., Violeta Magtulis, Rosita Bayonon, Solomon Bayonon, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo and Pasensia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Antonio Morales, Rita Roman Trinidad, at Ding Maldang Kaladwa, Aking Purgatorio.
King lagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, ating pamakiagom ng banal na Espiritu manatili kay kayungan. At kay kaan timurin. Sisiyantala rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal a misteryo. Iagkastang miyag na nagnaning kapanisyan, aminan Minan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, imi kasala kumbina, King pamisip, pamangamano, ang pong pamanyapat, King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko kang nuwa na Mariang Kapilanman Birhen, karing sablangangel ang pong banal, at kaya kayo kapatad, panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. Malugoday pa, papanatilyan mo keng tapat king amano ning anak mo, ipagkalugme kay kami ng Espiritu Santo, bani paganakana kay kami, ing sablang sinabi na at depatan Jesus para kay kami. Bustan mong ipagluwalo na kami ning Espiritu Santo, king sablang kaligaligan at kailan tetagan, at di na naking sikanan lub, mitalakad king iglesia, busal ning kapayapan at kambening lugod amit mong kapibabatan. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Ating mapilan kataong may nibatan Judea, dinatang lakarin Antioquia, at pigmulandang tiro karing kapatad inganti kanini. E kayo malyaring miligtas, nung e kayo tanggap circumcision, antimoy nga duwaning batas ng Moises. I Pablo at i Bernabe, maigpit lang may kibadbaran at may kiargo tungkol king pisasabyan na iti. Inya may pikayari king i Pablo ang po ni Bernabe at ding mapilan pang tao Antioquia, kailangan lang mo ta Jerusalem, ban makikit karing apostol at karing makatwa tungkol kaniti. Ding apostol ang ponding makatwa, kambening mabilog a iglesia, pikayarirang padalang mapilan kataong pakakatawan da. Atuki kari Pablo at Bernabe, karin Antioquia. Pinilidala ring adwa kataong kikilalanan da ring kapatad. Ilapin di Judas, Amayaos Barabas, Barsabas, Amponis Silas. Peparalare karela ing makatuking sulat. Ding apostol at ding makatwa, agekong kapatad. Payabot ding karelang kumusta, karing sablang kapatad, alahing pagano, amanok nangan king Antioquia, Syria at Cilicia. Miras kaya kaming balita, king ding mapilan kataong ibat kaya kami ken Jerusalem. Detanganda kayo, at ligalig da kayo't gilwa na isip, king karelang pamagsalita. Deti makanyan man, alalang kapaintulutan ibat ke kami, para daptan da ita. Uli nita, mipulong kami, at pikayari mi, ing mamili king pekakatawan mi, at itubod la ke kayo. Datang lang kaya bera ding pakamalan akakalaguran na Pablo at Bernabe, ay pasayang king bera asusuyura king ginutamong Heso Kristo. Tutubod milake kayo, ulinita di Judas at Silas, amunye patutong personal, karing bage simbitnaan mina, kaniting sulat. Uling kaburyan ning banalay espiritu, at kasanmetong na kami kaniti, kinge kayo merina na liwapang tuntunan, labis kareting makatuking tutong kailangan. Mangilag kayo king pamangan, amiyampang karing Diyos-Diyosan, e kayo mamangan daya, e kayo mamangan king karnida ring animal, apeterang peparayan. At dumayo kayo king sablang manawang pangilagan yungan iti, at e kayo milisya king matulid. Adios. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Manano na sanang ding tao, Diyos, ika ing karelang purian. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika'y karelang purian. O Diyos, lanusan mo kami at bendisyonan. Aslaganan mo kami sana king lupa mong malam. Baning meto sikluban abalo na ingkekang kaburian. Ating pagkalugmong kaligtasan. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika'y karelang purian. Bustan mo lang bansa tumulala at dalit masaya. Uling alang pamangabiran, ingkekang kayatulan, karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika'y karelang purian. Manano na sanang ding tao, Diyos, ika'y karelang purian. Ika sana'y puryaning meto sikluban. Pepanuwanan na katamungan ning Diyos, sana'y galang det pitakutan, nuka rin man. Manano na sanang ding tao, O Diyos, ika'y karelang purian. Pamasangibat, king libro ning kapahayagan. Liban na ako ning espiritu, at inatad na kako ring anghel, king babo ning metong amatas sa bundok. Pepakit niya kako ing Jerusalem, ing banal na syudad, at itipa manibat king banwa, at ibat king Diyos. Mas lagya iti paulo ning kalagayaning Diyos, kikislapiyang anting mawalagang batu, anting aspe, at malino yang antiking kristal. Makapaliat matas sa pader, at ating niyang 12 pasbul, at ating bante anghel, king balang metong. Makasulat la ring pasbul, ding lagyo da ring 12 lahi ning Israel. Ating 3 pasbul, king dani aslagan, at 2 dake king mauli, at 3 lang dane king amyayan, at 3 dake king albugan. Atin niyang 12 batong pundasyon ing pader ning syudad, at makasulat la kareti, ding lagyo da ring 12 apostol ning kordero. Ala akong ikit a templo king syudad, uling ing ginong Diyos amayupayang tutu, at ing kordero ilang peka templo rakarin. Ene kailangan ing aldo o bulan, ban aslagani ing syudad, uling ing ligaya ning Diyos, yang saslag ka rin, at ing kordero iyang sulu. Ing amayo ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Aleluya, aleluya. Ing lulugod ka nako, pamintuano ring amano ko, luguraning igpa ko, at igpa ko at ako, manuknangan ke keya. Ing ginumanatili kay kayo, At ke kaanti mo rin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya ke ka, o Ginoo.
Jesus nga nakaring kaya nga lagad, ing lulugod ka na ko, pamintuano ring amano ko, luguraneng ipako at ipako, at ako manuknangan kaya kayo. Inge lulugod ka na ko, tutupad ka ring amano ko. Ingamanong dimdam yu kanako, nune ibat king ibang mitubod kanako. Sinabi ko reting bage, ke kayo, kabang kayabe yu ko po. Dapoting talasaw, ing banal espiritu ay tubod ning iba king lagyu ko, iaing mituro ke kayo king sablang bage. Paganakanak ke kayo, ing sablang sinabi ko ke kayo, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kakong kapayapan, babye ko ke kayo. Kapayapan aen nakalupan ning babye ning yato. Eko sukat mababalisa o mitatakutan man, dimdam yung sinabi ko, makoko dapat magbali ko naman ke kayo. Nung liguran nyo ko, sukat kong tumula, king muntako king iba, uling ingib pa, may gitya ka na ako. Sinabi ko na itikingeni kay kayo, bayo po mapalyari, ban po tang mapalyari no, maniwala kayo. Ing mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Mayak ayabak po kay kayungan. Maya payabak po. Keraklan deng pengari ilang manabilin. Lalo na nung mag-obra lo, o kaya mag-abroad lo. Lalo na nung deng lalakwan da medyo anak la pa. Panabilinan dala, tungkol kay pera, tungkol kay balet, tungkol kay pamag-aral. Ing meto nga pengari mama ko, at inyarin karog nung nanong malyari kaya kayang pupuntala, no? At nung nanong malyari ka rin lalakwa, no? Pero lalong-lalo, no? Ka rin lalakwa, no? Anya pong makoko para mag-aral, imako yang may nabilin ka na ako, aluwaman niyang mama ko. Anyapin, keraklan sasabihan ko, deng pengari, ilang manabilin. Lalong-lalo na po tang ilang mama ko. Kining binasa tamo pong ebanghelyo, kana madubinggo na Domingo ning pangasubling mebye, yung ginutamong Yesu Kristo ang tiyamong ima, ama nabilin, karing kayang alagad, karing kayang anak. Panabilina na la. Uling balo na, king paglako, no? Anyang mipakuya king krus, penamdaman daing pamangulila, penamdaman daing takot, penamdaman daing kematen lang maestro. Edabalo yung gawan do. Nyapin tatakot lo. Pepal toya karelo at ining pagmasusyanta mo king panahuna ning pangasubling mebyen nung makananong king miyayaliwang kontekst to pepal toya yung ginut namang Yesu Kristo karing kayang alagad. Ngini, manabilin niya sa sabihan ng mama ko ko. Munta na ako king iba. Nung liguran niyo ko, maging matula kayo, king munta ko king iba. Ulingi kayo mo naman, punta kayo king ipa. Dapat balo na ng ginutamang Yesu Kristo kabang manabilin niya. Ining letrato yapining ay sagli. Ing Last Supper, kay ba't nong inosbitis din kayang alagad, o ini, makabayin kayang panabilin. Tantiya mong mama ko, mag-goodbye karela. Balo na,
nung lakwanala, pasibayo, wan, mangulilala, kasi ila namo, lakwanala. Kakadwa, engan malino, kareng disipulos alalakwan, no? Ing sinabi na, ing tiro na. Engan malino karela eda nga naintindihan ing eganaganang sinabi no at depatana. So balo na ning ginutamong Yesu Kristong malitula. Lalo na po kayong ebanghelyo ng San Marco ing larawan daring deng disipulos as nong kabagal mintindi. Kasi man may garale. Man talaga may formal schooling. Elat talaga hudyong ating matas pegaralan. Ordinaryo lang magobra, mapilan karela manasan. Pero ore ni reng inaus na, ore ni reng ebayana. So, panabilina nala, ban kanita, babawas in karelang confusion, siguraduan na, balamo mo, ining panabili na karela, sasabihan ng ekomigagana ka. At tsuy nga pong gino, at tsuko. At lulareng sinabi na kiyang emanghel, yung likwana, anting panabilin. Ing mumuna, yapin ing lulugod ka na ko, pamintuano ring amano ko. Lugod kayo. Ligurana nala, lugod kayo. Ing panintinditan mo kayong lugod, keraklan, neng kaluguran tayong metong tao, pagmasabalan tayo. O kaya pagsilbihan tayo. O kaya neng luluguran tayong metong tao, atin kang planong, alimbawa, pareho lang dalagang po ang bayang tao, atin lang planong miyabi. Mag-create lang o gawa lang paintungulan da, future da, anting miyasawa. O kaya, neng kaluguran me, ingke kanganak, lingapan me, pakanan me, papag-aralan me. Nung kaluguran me ingke kang pengari, silbian me, suportan me, sesen me. Makanita ingke katamong pamanlugod. Makanyan, ing pamanlugod na amanwanan ng ginutamong Yesu Kristo. Nano yung kabaldugan na yung pamanlugod kayo? Gawan itang gewa na. To love Him means to do as He did. No makanano yung gewa na. Banggit ko no kaya kayo rin parala ng pamanlugod. Ne? Itang alang kupas. Alang kupas. Pero Kenny, buri kayong itimid ing pamanlugod na ni ginutamong Yesu Kristo o luguran niya yung ginutamong Yesu Kristo to do what He did na nung gewa, no? Kayong oras na ning kaligaligan at kasakitan, kingarap na ning kamatayan, kinurol, minurong. Ito yung pamanlugod na, ito yung buri kong sabihan king, to love Him means to do as He did. Balamo mo po mulat kang ing dalanan mo anting pamanlugod kayo, masakit. At masakit. Ali komportable. Ali mayan. Ing elulugod kayo. Makakalunos. Ingelulugod kayo, mawalaya. Pero nung lugod naman, luguran mo naman, bala mo bibigyan mo yung sarili mo kayo, emya mo pakyapusan, emya mo pamintuan, potang manayon kaya ka, potang mayan kaya ka, potang convenient kaya ka.
aliya makanyan ingasahan ng pamanlugod. Nung inglulugod ka na ako, pamintuan na ingamano ko. At oining metong nang sisiguraduan kaya katamo, ingipaat yako, manuknangan ke kayo. O iting panabilin makasikan loob. Buri na pong sabihan, nung luguran tayo, libutad na ning problema at kasakitan, nakatamulakwan ni nga pong Ginoo. Manuknangan ke kayo. O nino pa yung burita mong manuknangan ke ang biyeta mo no ni nga pong Ginoo. Yang mitulak ke katamo, yang pasikan loob ke katamo. Kakadawang pinabilin likwanan ng Ginoo tamong Yesu Kristo, karing kaya nga lagad. Ipadala ke kayo ing talasawok, ing banal na Espiritu. Itubod na ning ipa, king lagyuko. Ing Espiritu Santo, adwa ing gawa na. At ning mga dita mo po, ihabi tayang padugpame kay kaming banal na Espiritu. Adwa ing gagawa na ning talasawok, ning Espiritu Santo. Turu, pamalino, ing misteryo na ning biyan na ning ginutamang Yesu Kristo. Kakadwa, paganaka, den kayang amano, den kayang gaywa. Neng Holy Week, neng panahon ning pangasubling mebye, at king mabilog a pabanwa, malibat king Adviento. Den kaya katamong selebrasyon liturhikal, paganakala rin, kapigagan na kanila, king biyan na ning ginutamong Yesu Kristo, king pamagduson at kamatayan at pangasubling mebi at pamayta sa banwa. Mysteries na ning kakatamong Ginoo, ning kayang biye. Ing banal na Espiritu, daratanga nakatamo balang mititipon tamo at pagmasusya ning banal na Eucharistia. O ining talasawok, so sopa nakatamo. Hanggang niya ko po, dakal kuya balo, dakal ko naman ay aయింtin dyan, tungkol keng banal na kasulatan, keng turunan ng Santa Iglesia, maralas kailangan kong mag-review nung nanularetang essential laman na ning kakatamong kasalpantayanan. Ating banal na Espiritu, balang i-review ko rin. Pamalino na o papakit na ing bayong pamanintindi, bayong perspektibo. Aliwang pamagpresent keng amano na ning Diyos, makanyenyeng pengako na ning banal ay Espiritu, di na kayong kamasalan, bayong ditak-ditak aయింtin dyan. Uling deng disipulos na ning ginutamong Yesu Kristo, ing kabuwan, pamanintindi da king milyar, king ginutamong Yesu Kristo, hanggang mitasya banwa yung ginutamong Yesu Kristo, da pa aయింtin dyan, hanggang meglayagla para king karilang misyon, karita da tunggal-tunggal aయింtin dyan. Nga ko po kareng mestra, po kareng directors, kareng eskwela, alay, nung buriyeng aయింtin dyan, ing misyon na ning Santa Iglesia, o buriyeng aయింtin dyan, ing metong strategy of learning, pag-aralan niya at i-present niya. Potang i-present de karinla tunggal-tunggal o ditak-ditak aయింtin dyan. Pero nung pag-aralan niya mo at may present kareng teachers o kareng estudyante, maging malino keka. Ito, obra ning banal na Espiritu. Itang proseso nga ito, obra ning banal na Espiritu. At ikatatahulian, abinyen ng kasiguraduan, panabilin, kanyang disipulos, ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Kapayapan. Ing kapayapan ng Kristo, aliway tang alang sigalut, alang pamisagsagan, alang gera, alang conflict.
ing kapayapaan ng Kristo, yapin itang makanano kang explain plenitude of good. Balamo mo ing kapayapan, yapin itang kapanuwalan, mayap yung yato, mayap la ring tao. Masantingin pag nasandareng tao. Itang kapalwalan na ito. Yapin yung kapayapaan ng Kristo. Kakadwa, yung kapayapaan ng Kristo, itang hanggang magyubukas. Ala ko pa sigurong kapayapaan uling mag-nervous ko pa siya manakasinguran. Uling, pero ang yalina, uling payari ni kay katamong sampit. Itang hanggang balo mong ating balyari, masanting, kalmado ka pamurin. Datang, kapayapan ito. Kapayapan ito. Ali ka mga taranto. Hanggang balo mong ating posibleng magkamali, ating posibleng something will go wrong, kalmado ka pamurin. Ala ko pa kayong makanyan, patse kasi ating fail, mayirita na ako. Ala ko pang kitang kapayapan na ito. Ating katataol yan, itang tiwala king ing Diyos at Chuyo. Itang tiwala king ing Diyos, pinili na katamong abayan at Chuyo ing Diyos, mama ko. Ala ka pang kapayapan nung pa pag-aralan, pagkatiwalan, inga kong ginu, kareng miyayaliwang okdun ng kay katamong biye na atsuya. So, nung atsuya yung Diyos, kalmado ko, pagkatiwalan ke. Bibiye ke kayong kapayapan. Ito yung kapayapan ng Kristo kasi man meglupasad anyang dakpande. Man tinakas anyang ipako deking krus. Pero deliberate ning erapan ing panganib na ning kamatayan. Bala mo po with purpose, eneburi, ilako may pa, pero yung kaburuyan mo, yung malyari. Makanita yung kapayapan ng Kristo. Panalangin tayo po kaniting misa rening atlong grasya. Ngayon ka na madomingo, ning kakatamong pamagmasusi king pangasubling mebye. Ing lugod, kalupa na ning pamanlugod ng Kristo. Numakanano yung linugod. Ing adwanying banal Espiritu, di na nakatamong kapayapan, intindyan. Deng miyayaliwang misteryo keng biyeta mo, nung makanano lang makatayid. King misteryo na ning biye, kamatayan at pangasubli ng mebye, ning ginutamong Yesu Kristo. Talakad tamong geni, at ipasyag tayong kakatamong kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko king Diyos, ipanglubos mayupaya, dinalang king banwang ponyato, at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banal Espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliang mebe, pepayta siya banwa makalukluk wananing Diyos, ipanglubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukom ka ring mabiyampon me nga mate. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king biye alananga. Amen. may agiyag kapamilatan ng Espiritu ng Gino, manalangin tamo, king Ginong Yesus, ban pisan metungan nakatamo, at ingyato, king kayang kapayapan at lugod. Nga tamong manalangin, Gino, mamaleka kay kami. Ulitan tayo. Ginoo mamaleka kay kami. Ban king pamisalansangan at pamibagbaran, king iglesyaning kekatang panahon, ding kristyanong minibaayan amano,
ere sana titiwalag ing metong at metong ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mamaleka kaya kami. Ban mikatetagan tamong maging tapat ing kaduang konseo, Batikano at makonverti king kayang espiritu ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mamaleka kaya kami. Banding maliligalig at tatakot, manakit lang kapayapan king ebanghelyo na ning Ginoo at mikakamalayan la king lapit na ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mamaleka kaya kami. Banding alagad ning Ginoo, ngeni ere isakwiling espiritu, nunebagkus, akilala ring magobra, king yato at king iglesyaning kasalukuyan na panahon, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mamaleka kaya kami. Baning kay katang kasalpantayanan, yang maging kapayapan tamo, ing lugod ning Ginoo, maging tula tamo, ing kabilugan tang biye sa kupane at pamalenan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mamaleka kaya kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo at iulino sana king kayarian ng maligaya ring kapatad tang mayango na biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mamaleka kaya kami. Manatili kang kayabe mi o Ginoo, itubod me ing kaya kang espiritu at ipakit me kaya kami ngibpa, maging ginura ka sana manggaman kingalanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuryan po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplalatamot ning mabilog ng banal na kapulungan. O ipatanggapan mo sa reting kay kaming panalangin at ayin, gawan mo kayong karapat dapat karing kekang sakramento ning lugod, kapamilataning pamagkalubmong kapatawaran kay kami. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At keka yat antimorin, nayoring pusoyo, makayat nano king ginu, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupuriyan da kang lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo Pascual mio. Kaya dinatanging munag ning bayong panahon amakabang pamag-ari ning pamikasala, may pupus no? Ing mipahama kayatu mirinan niyang bayong biye, ating tao misan po may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ni ing mabilugayatu, kabang ding sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit da ing kekang ligayo, layon makyabe kami kingalang tuknang dang pamamya kapurian keko at ngaming kakanto. Tunay kapin banaloy pay kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinapi at pepasalamat siya keko, piraso ne at binyene ka rin kayong disipulos at nga no, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuha na yung kalis, pasbayo yung pepasalamat keko, at binyen na yung kalis kaning kayong disipulos at nga no, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasig tayong misteryo aning kasalpantayanan.
Iniangin igaganakan mi o ipa, ikamatayan at pamanyubli ng may biye ning anak mo. Daraon mi kaya kaiting tinapya ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamo amo, king ikaming ansalang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban biganap ya king lugod kambian ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye at ding sablang meyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kayabe ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ding sablang apostol at ding sablang santos at dinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puryan dakat paligayan kapamilantaan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilantaan ng Kristo kambenat kayo ipang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alangangga. Ngayon manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro na kaya katamo ng Ginoo. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugon mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, nating kayo payan, ating ligaya manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emosa, babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan may ampuan bilugan agpangking kaburian mo.
ika mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ing ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kay kaan timurin, Ipagit tamo ngayon may kakametong tamo king kapayapan. Niyo ang kordero ng Diyos, niyo ang milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. o ginuwi ako matampang tanggap keka, dapat yag kasimiyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual apa makinabang, Jesus ko sa salpantayan ko king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat paulin ngening pinandit era katanggap king sakramento, umeka mo man spiritual kening puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keka, e mo paing tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya at alangang Diyos, binalik mo kami king biye, kapamilataning pamibangon mo kang Kristo, iba't king kamatayan. Pasiknangan mo kaya sana, kapamilatanan niting sakramento, ning kaya kaming pangakabos. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristo, ang ginumi, Amen. luklukay po sa aguli. Dakal pong salamat karing minye, grasya, kening parminggo, bulaklak, pamangan, prutas, sampung ebon. Hingga katamong project, last week, 336, deng liluwa pera parminggo, 12,400 minus electrical materials. Makadugtong niya po ka rin para tin lang saksakan dito nga duwa tamong pumps. Makakabit na, makasadya na, klaseng labor and materials, milabasan parominggo. So, yung mitatagan tamong pera, 249,180. In summary, iba't king fiesta, deng linob na nasyon, hanggang napon, deng total funds, 1,171,299. In gastos so far, 922. So, rin mitatagan 249,000. Pero tintamo pong payables, 97,000. Dito nga duwang pumps at tunala, at tunya naman ining starter, at 10,000 ing bayaran tamo keng controller. Inutang tala pa mo, pero tintanang pamayad kening. Bayanan tara Lenny, siguro po next week. So, nung i-deduct tayong 97,000, yung itatagan pera 151,480. Malapit na yung mayari ito. Ditak niya mo ito. Itang kadwa. Palamang-lamang etamo lumbog. Po. So, pasibayo rin yung pangadwang kayausan kareng mayor din na pari, diakono na la, kabigting, mayor din yung June 9, Tauya Santana, Sagum, mayor din yung June 10, Tutunging Aldo, Tauya San Luis. Next, Pelayo, mayor din yung June 13, Tagakandabayo. Sa Sanita, mayor din yung June 16, Tauya Dolores San Fernando. Pineda, taga Mawake Resettlement, June 17 ng ordination, no? Gatos, June 28 ng ordination, no? Taga Manibao, Porakia. Nung ating kaibong balong sangkan, elat sukat mayor din. Karetang Aldo, sukat lang mayor din. Pabaluan nyo ko po, o kaya hausan yan diretso yung obispo. Nanong sabihan nyo, kukontra ko po kayong ordinasyon ng apong Elmer, ay na pwede mayor din eh. Makanita yan po, sabihan nyo yung sangkan, dapat balo yung first hand ing tututulan nyo. Aliwa mo itang sinabi na po ning makanini, sinabi na po ning makanita, ali. Dapat balo yun. Okay? So, tauli namong pamanyawos next week, May 29, kay ba't mag-submit kong report, agpang kening ordination bands, kaya di king shrine, alapon tututul, okay. Pero, may gitla pa pong 80 parokya, deng mag-submit makanita. Makanita ala rin kayausan ka rin magpari. Ika na mong regular schedule mag-umpisa yung next week, June 1. Po. Ika na mong first Saturday, bali at lulang misa, pati itang kapampangan na misang pang Domingo. Mag-umpisa lang June 4. Ika na mong wala na yung baterya ini.
Every Saturday kanita, alayo itang 8 o'clock mass, milipat siyang alas 6 ng bengi. Pang Domingong misa niya mo rin ito. At in every Sunday, yan naman ang kakatamong schedule. Adwa na lamo lang ma-live stream itang first Saturday, 9 o'clock, English Mass, at ining kakatamong misa ng alas 8. Pan kanita may encourage lareng aliwang taong muntakeng pisamban. Dates to remember. Next week, Ascension Sunday, ing pamaitas na banwo, ng ginutamang Yesu Cristo. Deng solemnidad po, obligatory lang tagunan tamo. Ngay po. Deng solemnidad. Tutukin Domingo kanita yung Pentecostes, yung pamanimpa ng Banal na Espiritu, kadi tayo mayayari yung panauning pamanyubling mebye. Kitang Domingo nga ita kanita, June 6, ordinary time ne. Pero rin Domingo tamang tutuki, solemnidad la pamurin, the Most Holy Trinity, Domingo yan, in Corpus Christi. Solemnidad dyan naman in June 24, the Most Sacred Heart of Jesus, niya magmisa kung alas 6, Kenny, keng Friday, June 24. At itang June 29, solemnidad dyan naman, i-piesta dari San Pedro at San Pablo, magmisa kung alas 6, Wednesday. Kaya regular mass na po kaniting Wednesday. Okay? Siklod kayo po para kayong panalangin king Birhen ng Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatulang karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit kaking groto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamaminatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kayadwanan, anting kapasalamatan karing saok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at kabanwa misang banyay lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lum mo kaya tisuli pantibanwa. Inka kanan making aldoldo, ibiya mo kaya ka making aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami ng sala mi keka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangaya mo kaya paisal kintukso, nunay ikabos mo kami king marok. Amen. Bapo Mariamit mo king grasya ng ginong Diyos at tsukeka, noon kakaring sablang babay at wanya pa naman ang bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, nginit king oras ng kamatayan ni. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banalay Espiritu, Antimoy sa jarang ligaya, ba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alanangga. Amen. ingin manatili kaya kayo, At keko antimorin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipat, ing anak at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mayari ni umeko king kapayapan. Alleluia, alleluia. Salamat king Diyos. Aleluya, aleluya.